tubahaye ikaze ku makuru agezweho ku itariki 2 z'ukwa kabiri 2022. Uyu ni wa mwanya tudahwema kubagezaho amakuru abagezweho hirya no hino mu bice bitandukanye ku isi. Reka twanzikira amakuru yacu mu burasirazuba bwa Kongo, aho intambara hagati M23 ndetse na leta ya Kongo bikomeje kurimbanya. Ingabo za Kongo zikomeje gusuzugurwa bikabije na M23 kuko ikomeje kubakubita inshuro hirya no hino, mu gihe bo bongera umubare w'abasirikare ku M23 n'inyeganyega, ahubwo ikomeje kubakubita inshuro. Reka turebere hamwe ngo ibikorute ibigenza ute, ni gute ingabo za Kongo zikomeje gusubizwa inyuma aho kugira ngo zitere agatambwe zijya imbere, zambure zinyeshyamba uduce twinshi zigaruriye ndetse zibe zanawurimbura burundu ku butaka bwabo bwa Kongo. Ubuyobozi bwa M23 bukomeza butubwira ko budashobora gutsindwa kuko bwo bufite icyo buharanira, buraharanira uburenganzira bwabo, naho ingabo za Kongo zo ntacyo ziharanira, ni inda nini n'amacakubiri yo kubiba urwango bashingiye ku moko. Ibi rero ntibyatuma bagera ku ntsinzi, ngo burya umusirikare agira umutima wo ku rugamba ndetse no kurwana iyo azi icyo aharanira cya nyacyo, naho yagendera mu Kigali ngo ntashobora gutsinda namba. Ibi n'ubundi bavuga babishyize mu bikorwa ubwo basubizaga ingabo za Kongo zari zabagabyeho igitero muri teritwari ya Masisi, ahubwo bakanabambura utundi duce bari basanzwe bagenzura n'ingabo za Kongo FARDC ndetse n'abambari bazo. Muri iyo ntambara yabaye ejo ku itariki ya 1 z'ukwa kabiri 2024, M23 yaje kwigarura utundi duce dushya lokalite 5 zose. Uyu mutwe wa M23 umaze igihe kirekire uhangana n'ingabo za Kongo FARDC mu ntambara ikomeje kubahuza. Uyu mutwe kandi wongeye kubakoza isoni nyuma yo gutangaza ko bagiye kuwuhasha bakawukora ku butaka bwa Kongo ndetse ngo bagakomereza ibikorwa byabo mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mutwe ejo ku itariki ya 1 wagabweho igitero n'ingabo za Kongo ndetse n'abambari bazo, byaje kurangiriza ingabo za M23 zisubije inyuma ingabo za Kongo ndetse n'iza SADC, binarangira izi ngabo za M23 zigarura utundi duce 5 twagenzurwaga n'ingabo za Kongo ndetse na SADC. Ibi byabaye nyuma y'imigwano yabaye ku munsi w'ejo, nyuma y'uko ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi abinyujije muri perezida wa inteko ishinga amategeko mushya w'agateganyo Christophe Mboso yari yasabye abanyekongo kwitegura gutera u Rwanda, avuga ko bagomba kurutera bakihimura kuko nabwo rutera inkunga umutwe wa M23. Gusa ibi ngibi u Rwanda ruhora n'ubundi rubihakana kuva kera, ariko ubutegetsi bwa Repubulika ya Kongo bugakomeza kurushinja gutera inkunga uyu mutwe. Gusa ibi ngibi n'ubundi mu bayobozi ba Kongo byabaye nka Yerusake ihora ibika ivuga ijambo rimwe gusa, babihoramo. Perezida w'u Rwanda akaba yarigeze asubiza perezida wa Kongo Félix Tshisekedi avuga ko ibibazo bya Kongo bireba abakongomani ubwabo kuko ari ibibazo by'abanyekongo ubwabo, ni intambara yabo bwite, si y'u Rwanda nta nubwo ari u Rwanda ruyitera. Cyokoza aya magambo leta ya Kongo ikomeza kuvuga ubu yifatanyije n'u Burundi bahuriye mu kurwanya umutwe wa M23 kugeza ubu ngubu. Gusa aya magambo yamaze kumenyererwa mu matwi y'abantu yo guhora bashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Iyi migwano ikaba yarakomeje kubera ejo muri teritwari ya Masisi, akaba ariho uyu mutwe M23 wigaruriye lokalite 5 arizo Rushongi, Majagi, Rwiririza, Kaziga na Kabashumba biba muri teritwari ya Masisi. Kandi izi lokalite uko ari 5 akaba ari lokalite nini cyane muri teritwari ya Masisi. Turabashimiye mwe mukomeza kumva amakuru yacu ya buri munsi. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, wibuke gukora share na comment kugira dukomeze kubagezaho ibiganiro byanyu, kandi wakibuka gukora ku nzogera kugira amakuru ajya kugeraho 5 kuri 5 mbere y'abandi. Ciao.